thì cũng lấy số cái đi cái chính long sân ran ông mà cho kia nghe xong cũng nghe khác tiền trong play mà cho kia xong cũng nghe thì nghe ai lang cái testimony trong nghe cũng no ba ngapkaran su tang mga mian ray niya dan gani ka group discussion kaba niya thu ye kita ki experiences jongi tagi jinya inti jongi kum gi sunran kum no ba niyo kala ka bamot ti nakta da ni shim ya jing pen baptis ba kum no bangi ya reclaw tentang ka reclaw ni ur ni kelan tin ray kum no pat bangi guru lah ni gila manong bang ni san pat ang tu mah di san pat itu bat ni so thu kum no tin jong blai kata-kata ni wan ra ai kani kalau very practical ni discussion kam sulong su tang na nga banong ban silap tu ketu kam yu rai nia kali lang kan mata ti sedang tongan sedang siya ni mah nia sedang siya ni kom lo mah ia tu experience yang pi rai ba nado bangala penbaptis ay kuto kuno ngay ha kuno long shot ya cái gặp pisah job cái cũng nó pi job pat pi sung thum ta cũng nó pi san ai bakan nong practical din suati kalong bedawan kitu temptation ki hakamay lari akathod am amla kuno ban defeat itu ki ngasyong ban meditate ka word am ka hati long bashim shivas dala shibe pat dala trikam aim tu ngamnang kan ban meditate ya tu ka word dai desia pat kai mat try kali ka kaya jong lay di desia pat ngai iba ka change dia do bawan ya apostol an kitchia kalong siya ka change siya do ba the meditate in ka word am ngayu i siya kan kalong nga job dia ti komen la last Wednesday Thursday marang puli kata ko ikakat jong ita ibe yu kalong kumno ban defeat yu baman ka debit tricky ai first ka debit ka in the name of Jesus ta yo kimi yo so bagi ni basna ma dan pi yo so try la yo so karik I don't mai dan kapian. Dia kai kalong Thursday ka puli kata ka book kai kalong bet first I have a fin defeat you demand sang ka debit demand on lada umla syo na ka sense one ka mai ba ka thought kung no ka fin defeat ikta ya ki jimot yung perkhat kung to one nila mo ka bani kong ba ai ka ushabi am kalong bet ba haka kerteng jo disgrace ka ba ka debit ka ktien ka balai ka debit bai da ka snam jo disgrace te mensi Friday ka ja ka incident ya ido ba itingku akali kaat kan ya te kalong bluish discoloration te hadir na tu dilawan heye iwandang kloy te kadang ka fear te den tu da kadang ka fear tengok nga ni nga kenal tu 2 Timothy verse 1 chapter 1 verse 7 ko tu bang God has not given me the ayu of fear tu hadir tu the spirit of fear tinggal kasi kata ka spirit hadir tu mau ido yang ni lek duai nga duai nga bay lu kai itu ki spirit balok kai am masyam kai authority ki baru kai ka wa jong lai ka ba ngala di pulim tu uri main ti kum tu masyam lu kai itu am balok kai hamarang tu hi nga dapat kita ka spirit am kaja bit plon ka tu ka discoloration ka bluish discoloration lu kaja ti hadir tu kai nga sa suto plan ban meditate ka word am kalong bay ngasyam bit tang menta am kalong ka jing ai jong lai ngala ban ong ba ngasyam shivers meditate natrikam meditate tu kay hado nga nga ban compare ba ka ba first bangarang ka asil o ba ka ba first bangarang syukha but this year kan ngalaban ong day ka jingai jong blay upnya am do nga ngalati ban ong ani kala so improve kala dan tik improvement ya nga sisa ngalaban ong kalong nga silap man siya long banya long open man piwan ba ka to ka condemnation katur ka ay nga bat ka im to nga silap am hindi bingi pen ram ka as mo sila mo nong sarahay mo nga silap yang talong ba pipoy bang man perkhat ya kabarim mai kani kata ben matapat nga ay mo try mo ang pia tu ita te kay bingin job di nga snap lang next nang ban yu kalong bet renewal of the mind am ni kong po biwan brother di pangkalan ni ay tuki Bible verse ban renew kamay malong ban renew kamay nga te nga siya lili ro di jimay ban renew kamay mo to Rome 12 second on to ring te ban renew and this year pa kalong bet blay change dia ka automatically hiam dala puli kunto ka verse kala renew kisay wan hikilay kunto mo kiban lala ban detect this is not from the word this is not from God lala te ban ong kani blay kamay ti kani ka haba kti ju to am tam ta dia lala te ham to kalong bet na shu te ban defeat ni kani tinga ai mo siya ni kata no change siya tapi bi so menta dasi mi so baka audio menta ong no
Nyok so ni senran long mensyahadin ba penbaptis yang ba dah adap lah kelar bemot hoi la lat ni itu gi pop gi ba yu ma kamle su itu gi pop gi ba rem tambah hakajing ba perkhat kawan biang kiwan biang itu gi jing penram gi jing du jing kerman gi negative thoughts in rai mentau snam yang kai ka ba in ong nang ni dah kasin pensyai long ila ban penthamai no ita jing ba perkhat dah ka ba perkhat ya iwai i thakhat no dua itu perkhat keran ya tu keran yang dia but itu gijing pensyai sultan ki hak no atau kabor mah kawan gajing keman ladawan dah gajing pensyai no sultan la semua tu bomdai sultan tegal dan kapi namar kakti jang boleh kong kumta kum bapi perkhat kumta ulang na kitab prawal mot ladang ikhya ani gajing mot perkhat ide ki kristan ki bajau ki senrang ki bajau tenrai ladang ila ram ani gajing mot perkhat hang tangi ram kadang idan gani group discussion long kam dai syu ka ba nong ma ba kerantang wain rai bagi iu i kong kiri mong ni ailat iki hangin ya ki kena samla ye ya keran lang tapi sotu umno pipat ya kam meditation ya ka ma ki sotu umno ya ka jinya tapi mo ino itu abla kan ngai mu hi long ida jing sham janga ba min saksana min tau sam ti kong nadu jan di hu ble la long yarap ti nga shit struggle ha ba kani ka self condemnation mo long long kamtam e ha ka jing long to start ban puri ka ti ne ka jing rai mo te ni snap pat long ble la yarap ti ba ladang dan kisi bangam la man doi naman ha ka jing bun kam ne he long ngamle shu sha ka jing doi ban pen dam ti ala di kai gam la ka ni mama pan ma deng ngalet ka jing doi pa ma ong trai ngai mu yene pa ka jing ai e jong me kalong badap yang try ngai mu pa mi dang tre ka kam ha ka jing em jong mo na ko ka si ko ban pen la ya long kren be ta ka badan be ka jing kan ti ble pa ngas tu long wala dan ki por ngas tu ki upar syang ye baman ban wali le shi ban le ban wanda ni ka self condemnation han re da kata ka jing doi ba long ai mu beti ble also tu ya ka identity jong bang ni long ki long job tu mo hopeless long mas tu long ble lai rap syak memang kam ya kan mat ha ka jing long siam tapi so sakawai ban ya si ma ka so jama kan kam 100 kan kam so ma le ka ka ba yom sha I ko ma pio so struggle ba kata ka yu ma struggle ba bat ka tu ka jing penram ma aktin kasih self condemnation yo dan gigi an penkala kasih dah self condemnation kada ka jing penram ba pi la adap sa job pi ram pi mentak melak duai si la penram no ba kemni kawan rak tu ka jing penram ti macam karu kom duai jongi kalong doboi ban ut au try ma kalong ban ut ni try kum tam ta kalong kata karu kom ti rai mata yang ba news nampat yang ba ka jing duai jongi sutu ba ide nong job dah kumbau apostol Paul ni ai atat waktu jong blai apostol Paul wong pilong kam kra bon nong job ti ilet no naga jaka balak dap job lupa ndai bilang sa job bangal dap job lupa ngadai ka kun jong Jesus Christ umen sim jong Jesus Christ sudah nak jong ai kata imut bonam but dara ka bang su tu umtani duai daga jing job but ki jing pensyai ki ha pa ki tu ki jing penram ro ki ha tingong bi la bangi ki ka ko pentamai jing perkhat dai gani kan ka ba ka bang iam ha ka jing iam ka ba job kong yai ai shoi dan dia ka meditation nai mana nasib dia hi meditation no mga magway ka meditation ka pulang ika bang sa tu shpang jong blay de ka understanding mo yu blay tengi shuktup blay tu ra ko de kade kata hi bang te ya ka relationship jong aku de tidak pernah itu example tu sir pi ong ba itu example PE itu na pilih Google kalau check itu snap ko way teaching em tingam sutu kan plan ta ko way language dengan way orang khabar pi khamadam pen ida ka image kan pen ish kham kata ka meaning jo kata ka word de ma pen ida ka dot kan dot ko long ba jem pi long pun pikat ikilan no tu ish kham dominoes effect de mas sedang ta na Google ma itek ya ka jo ka image kan kare buat bidang meditate bidang dua bunsin nga dengan dua ke meditation itu masyong up shpam te masyong kita nga ibe kita ke image tingteng kawan da ka message tu ngamlap pa tingteng magpuli tang makadan nga i makadan ang nite ngamlap pa magpuli don ko itu tumot pi memorize ki Bible verse and da puli Bible verse am shubo kami ha mo ka jing junga kami ha Bible
Ida ngapuli untuk ngapuli jepuli bete jepuli. Oh. Orang ngapuli no. Bahkan bangan sutuk no nak pelajah cerita. Peli bete peli dan peli kawan kita belum bersyai lalu no play bang sipkoi. Kawan kita jadi bersyai dia kawan hang turu rapor bertrekam dia kawan dia. Dengan sutuk pada dan kawan cakap. Tuat pipi train yang kamain tunta. Tapi kau rekam baik kan ka training jongi ke jingmut jing perkat. Ka training yang kamain jongi. Kumba i kong yai metan i yong ba inalat chi jing duai baling ya le kan dia kenang bangin yo ki input ni yo kita ki jing itu ki kumno biki job bangin apply ka jing em jongi. Pi kamot tang mga ngayo ulut ni kam dei ta. Boleh wai umsi mo ya. Mo ida lagi jong jing banyak tay kamat jong kules ti. Kai bi kong yai yong tan yong ba ha ba i duai. Isyat dia no isyat serap si syat pang tu i perkat ya katu ka ketin jong boleh no. Perkat ya katu ketin jong boleh ba katu tentang gaman ka jing pensai turu. Inda tam ru kawan ka jing pensai ka. Nak ketin jong boleh ti impele no ai ka ya kata ka jing perkat man perkat syu ka pertai kum ba mensyang ha. Kalau long bila dah ni ngiyok ban duai ru ni terekam ka ai ka yong. Ngiyok no ban pedut por ban perkat ya ketin jong boleh. Kenapa usit tan no ngiyok ban tap ige ige. Jadi yang tentang ba si tentang im yo sngom im so tu untuk ya ga jing im jing ka bam ya dai bat ka tin jom lai ti kelli bat ka sawan ka jing ban cha dai ta kan nong ngim pen le noi kai bum por wang wat pen serwa ai ka por kamut wat langi terekam ru ka jing perkhat jing ka perkhat yu blai bangin yo ya ta ka jing im ka ba job ka ba yu na shoi brother jing palong jing to Usin no nga la pulih ta pa sti palong kan ne kasi nga ba pulih ge ada dar tangan ya te mau ya kata ada mau ha te ga kena ka nasu long day tum semaman ni ra u kan ra ben thep da tu jing kan mau ke ba ro ki beren le ya ra ba ta jing kan mau ba tu beren bet tu por sebut la ta day ben tia ro mang tia ra ka wan ta ka jing kan mau ta ki bahing basan bagi ha ba ka pop ki la da ki ba khat no nan ka thai do ka kainu juar ka sei gin lek to ki bat kla ka bamor kawan rat ya kata te bat kine ki betang sa ki me kine ki ba dan emro ka thai kum ta hai kawan rat hai ora ba kawan thet ai ki ta ki jing ma ba ya kata te por nga kino na ka jing thia nga kino tengah king simbiang tu kita jumpai dengan pulai biang tu kita jumpai dalam orang rap yang mentep yang tu kita jumpai yang ke ayu ke dap yang kita jumpai pan dan itu dalam tiap yang dek kawan rap yang kita kawan pa yang kita tu ada nyat tu tak kan ki ben song